kirella keshtini ayradda daatanonkenna harunsanonke manchi beetti fayyimma gufisannori batinyu xibbidani meyahanna labbaaha tenne kalqaana keeraanchimmasi aana mitiimma iillishanni afamannori xawo baxxinohunni meyate aana yannate gedensaanni kalaqaminohunna qarra iillishanni noohu feestullu isi maati iillishanno qarrena gargadhinanni dooggana korenna wolootta xa'muwa yirgaalamete xaphoomu hospitaalera hamliini feestullu mereershira leelline hajo la'annonsa bissa hasaawinse qixxaawo qineessine haa'ne shinqoommo'ne ledonke keeshshi Festullu xisso daggannohu marichi gantenirootinna uurrinsha xaageeshsha uyitanno owaante hajo la'annonsa bissa ko garinni odeessitan. Festullu yineemmohu konne albaanni baalamuyu ledon hasaabbino inte gede ilate iima kainohunni ilate widoonni daanno qarraati shumanna lobidi shumanna wayi shuma amaxxa hoogate qarranna otootto babbaxxeyo miknaatinni gobbara fulteyo amuwa gamba assine ka'ne hikkiminna nasunniiti woxe kaffalsiinsummokkinni aገልግሎቴ tenne uneemmo tenne aገልግሎቴ jammarrummonkini xamne tonaa onte diro ekkaraati tonaa honsunna honsayna honsu maarote diri mereeri minni jammarreeti aገልግሎቴ jammarroommo xaagiya akkaawete konni bashsho dawubi killilirna xaa sidaami killile noo mannanna wossanamehu oromiyu killile daanno mannaate aገልግሎቴ ወይም hikkiminna uneemmo mannu xaagaa konne fannummooni tona shoolu diri akkawe wo'maraati konni diri giddo ontu kumi alee ikkeyo manna ilate kainohunni fistullaho yineemmohu shuma wayi shumanna jawiidi shuma amaxxa hoogate qarri dayino manna haa'ne ka'neentinni koye keeshshi hasiissawo aገልግሎቴ baala uune ninke aqimira woyim ninke baalemuya loosa chaalinokkiha aqimete alee ikkewa waannuma hospitaale Addis Ababa noonke Addis Ababa minke makiininni ninke baalemuuyinni sonke አገልግሎቴ una keeshshinoommo ati ikkewa ይሄ ፊስቱላ የሚመጣው Festullu xisso daggannohu seedanna keeshshitino game korkaatinniiti. Gamete yannara seeda yanna mine keeshshatenninna mine ilate korkaatinniiti. Festullu xisso dagganno. Fistulla yinayi qarrira waannu korkaati mini giddo ilaati. Ammoo mine ilaa woyite baalemuunni irko Afriki keeshshaa woyite konni qarrira illa hakkuno maati seeda yanna gama'maa keeshshaa woyite maaxenete ila dandaannokki daafira mare ufuuffansa aana gudaate iillisha. Hakku gudaati illaakki gede waannunnu amuu baalemuyu ilaa gede woy xeena taqaamete xeena fayyimate agarooshshira hakkii sero hospitaalete ilaa gede tamarsiinsayi daga tamarsiinsayi hakkii saeenna konni qarrira iilleyo amuwi babbaxxeyo garinni ninkewa daannoneetino mikkihunni akkonoo baalemuyu ጤና ኤክስቴንሽንete ወራዱን አስናይን ትምህርት ሆናይ ትምህርተኒ አፍራ ማራጂኒ ninke wadaanno huneetino ninke no fulle babbaxiteyo raga nani tamarsiinsanni qarru iliyon sare amuwa kabira bineemmo huneetino hakkii saeno silxana no uneemmo neetino baalemuya xeena xaabbate loosa baalemuira hare tamarsiisaa gede qarra firiyore bade mirmara asse kabira daasiisare abbaa gede asineemmo huneetino ያ ፊስቱል ተከሰታንታው ምትአማ ጎዶቡን ጃማርተ ማርተ ፋየማተ ኦግማ ኖ ኦገየኖዋ ኦዋንታ ፍራሲሳንስ ካኒ ሊንኬ ማኒ ዱቻ ያናራ ተነ ወሙ ማሶራማተ ቀሪኖን ከዳፍራ ጋሜቴኒ ሚነከሻው ጋሜላ መሳሰ ባራከሽታ akki giddo yaadharinke qote siraronse umati ibena yine birdilse dimba mini fulturo ayere ganta sene qoncho fufinse hakuri asinanna lame sase barra gamete makesha amu ya da fayimato ge wada owante afrikiya gamete makesha wote qaqu umna amate konni iltawi dono mikichi mali merero nohu shumate tubbo god anta dagga game haylanya game daase
ያው fayyimate ogeeyye kaa'lo nookkiha sase shoole bara keeshitaw lamu baraalee keeshitaw shumate tubbonna qaaquu miqichi ledo rigidaamanni keesha wote shumate tubbonsa godda'amate dandiita hakkuin widooniti kuriirichi ኢላራ ዳንዳን ነው ያለማቋረጥ ምን ይሆናል ሽንት ይፈሳቸዋል ማለት እዚህ ድርጅት ላይ በርግጥ የሽንት መፍሰስ ብቻ አይደለም የሰገራ መፍሰስም በዚህ በወሊድ ምክንያት በተራዘመ ምጥ ምክንያት የሰገራ መፍሰስ ሊያጋጥማቸው ይችላል የሽንት መፍሰስ ሊያጋጥማቸው ይችላል እንዲሁም የመራመድ ችግርም ሊያጋጥማቸው ይችላል ስለዚህ ይሄን ሁሉ ችግር ማለት የሽንት መፍሰሱን የሰገራ መፍሰሱን በኦፕራሲዮን ሲስተካከል የመራመድ ችግር ያላቸውን ደግሞ በፊዚዮቴራፒ ማስተካከል ስራ ይሰራል ማለት ነው በዚህ ድርጅት ተቋሚን ከግድ አሙ ዶቹ ኮኒ ጋራ ገባጁ ኢላ አሙዊ ቡታነተና ትራንስፖርት ተቃሪ ላንሳ ከገደ ድርጅት ትራንስፖርት ሳንቴ ወጪ ዊታንሳ ሀራታ ጋታ ወሉ ተመላላሰን ምርመራ ስራ አሙ ሄሪሮ አኩሪራ ነው ዳኪሮ ወጪን ሰተ ትራንስፖርት ሳንቴ ሆንገኒ ምርመራ ስሪክ ጋታ ከገደ ኩሪ አሲታን ሆሮታ ነው ገደ amu minenaf ila dandaanno kiged tamaarsisaate ka'eon fayyimat agaroshi giddoon maayinni ka'ehunni amu daa ila kiwinata qarro anna raqqokke wocoe bade afaagede hakku tamaarsisaa leella hakku hamlinno damo maasita tenne daggan feemmo xeena xaawu bara xagichu irku asita babbadino algu ilshinshaa alga goxa alga birdilbise ansola awlabiore irku asita ilshishate ima leella masarubba ku vacuum tenera kuriu babbaxeoricho yana yannatenni ilshishate mine xaqqa horonsi'ne xaggano kaa'lo assay leella dikowicho callatina babbaxita linke tona shoolu tona settu xeena xaaggeeshan xate saatera angan kana yana yannatenni yamittu umosi chaalawote xeena xabakko fushne ወላቶ ዳጋንፋ ለለኔሞና ፊስቱላ ስንል በዋነኛነት የሚከሰተው በተራዘመ ምጥ አማካኝነት ነው ይህ የተራዘመ ምጥ ከእንግዲህ ምጥ ላይ ያለች እናት በምጥ ላይ ሆና ከ24 ሰዓት በላይ ከሁለት ቀን በላይ አንዳንዴም 3-4 ቀን እየቆዩ ምጥ ላይ ሆኖ በሚቆዩበት ጊዜ ያው ህፃኑ ይሞታል የፊስቱላ ችግርም ያጋጥማቸዋል ፊስቱላ ሆይኔ ሞከለቀማነሁ ሴዳ ያናጋሜኒ ቲኒ ሴዲኖ ጋሜ ጋማ ሚታኒ ነው አማ ለሚና ሾለ ሳቴ ለሚና ሰሴ ባራ ሃቶኖ ሳይኖ ባራ ሴዳ ያና ከሽትሮ ፊስቱሉ ይሰጣዳኖስ በአብዛኛው ግን ሽንት በማጸን በኩል መምጣት ነው የሚሆነው ችግሩ ፊስቱሉ ጥሶኒ ገዋጃሚኖ አሙቢ ተነ ኡርንሻ ዳኖ ወይቴ አስናንንሳ ኦዋንቴ ኮኒ ጋርኔቲ ኡርንሻ ጣብሳኖንከው ሙከባ ዳጋወተ መጀመሪያ ማን ኩኒ ተነ ኩኒ ቀርኒ ኢሌዮ ማን ዳኖ ወተ ጎዳሜው ማናት ዳኖ ጋሙ ጋልተ ትርቴው ማናት ዳኖ አሙ ዳኖ ወተ ማን አካባቢ ሚሸ ዲቀቴና ማኑለ ጣዳው ከማናቲ ቤተክርስቲያንም ቸርቻር ፍላው ከማኒ መስጊዳራው ከማኒ ዲኮ ፍላው ከማኒ ሹማ የማውዱን አንተና ይቅርታስ እና ዲናንና ፎሉ ዳንቻከው ከማኒ ማኑ ዲቃቴና ምን ነው ማናታ ከባዳኑ ኡሚያ አስነሞ እንሳ ማኑ ገደ ትሪት ያሳት ኡሚውን ዳጋወተ ኩኒ ቀር እንሳ ብተው ቀራከው ከዳፍራ ቡጢማቴ ቀራከው ዳፍራ ቡጢማ የሞተ ግለሰበት ያለኪ ጎባቴ ቡጢማ ለዶ አማዳማት ዳይኖ አሙ ማን ሐኪመት ምን መሬላው ከዳፍራ ባህለን ከአፍኒን ተገደ ማኑ ምን ይላው ባህለት ነውና ሚሌላ ማውቴ ሰሰሽ ሆለ በራ ጋመቴ ማከሽ መጨረሻ ጎደባው ግዶ ቃቁሬና ሬኖ ቃቂ ፉላን ወተ ኦፉፋዶ ከናቴ ኦፉፋዶ ምክንያት እንዲ ሹመትን ነንታው ኮኒ ካይኖን ጠራነን ሰወም ፎሊን ሰዳንቻከው ከዳፍራ ኡሚውንዲ ጋልተ ዲቃተ ምን ሾርቴውንታ ወይ ኢሰ ያቆወረ ወለ አዳው ጎረቤቴ ግባ ቤተሰብ ባሉ ዲቃተ ወይ ራያኖ ከተሰገለ ሆናና ምን ከሾ ማና ዳኖ ተከቢራ ዳኖ ዲን ኮሚዩን ያስነሞ ማኑ ገደ ትሪት ያስነ የምግብ አገልግሎት በነፃ ነው የሚሰጠው አልባሳት ከኛ ነው ኡሬንሻ ሰጋሌ ኡዱኔና ሀቶኖ አሙ ሁረ ፉላኖ ወቴ ሆድሻው ባጣኖረ አንጋን ሰራኡይናን አንዳንድ ጊዜ ከማከሉም ሄዶ በመኪና ይዟቸው ይመጣል ማለት ነው ኮኒ ቃሪ ሊያምራ ህክምና ሚቶና ሚቶ ኦፕሬሽን አሳደ አቴ ካላካንቲዮ ጡሎ ላኔ
ባለሙያው ሰለጠነው ሐኪምች ዶክተርችኒ አቴጡሎ ጎባት አኩይ ጎባ ወለ አማራጭ ዲኖ ኮኒ ቀርቀሪራ ተነ አገልግሎት ውታት ተነ ተቋም ጫላት ይቆዳ ሲዳሚ ግደነ ወዲዲ ዳጋራ ነው ኦሮሚያ ሆኖ ጉጄ ቦራና ላቤ ሆኒ ከቤችኒቲ እንግዲህ ከቢራ ዳይቲ ሆራ ፊራሁ ኮኒ ጋሪኒ ዳኖ ከቢራ ዳኖ ወቴ እንግዲህ ባባቴው ምርመራ ሲነንሳ ባባቴው ጉዳት የራንሰላ ዳኖ ዳንዳኖ ኩሪያሙ ሴዳና ኮኒ ጋር ለዶኬሻ ወቴ ጉዳቱ ይላንሰላ ዳንዳ ሰጋለቴ ጋቶ ባባቲቴ ኢንፌክሽን ወሉ ባባቴው ሄራዳ ሀኩሪ ባላ ምርመራ ሲነ ሁኔቴራ አኪሳ ኢሮ በቀረንሰ ጋሪኒ ኪምና ወለን ካኪ ፊስቱላ ሳይ ወለ ቀሩኑ ጢሶ ነው ሄዱን ሰሮ ኮቪች ሆስፒታል ተይርጋላሜት አኪሳ አዋሳን ሀሪሳ ሀጀው ሄድሮ ማሲናን ምርመራ ሲናኒ ህክምና አሲኔ ሞኔቲራ አኩ ህክምናንሳ እንግዲህ ቢያንስ አጃይ ሳሰ ሳምንት ጋር እንከባከሻው ኔቲራ አኩ ግዶ ኢራ ባላ ሳቲንሶንሳ ምርመራ ሲና ኮሙኒኬሽን ያው ሚት አማዳ ተነ ኤላ ሚቶ ወተ ኤክስቴንሽን ባደና ዳኖ ሚቶ ወተ ሁሬ ሃሬው ማኒ ተማርሲሰና ሊንከ ወዳይ ሁገደንሶኒ ዳይሁን ጃማረ ያው ባን ክፍለ ነው ኢንሳላ ናይቲ ላኑሞ ገደንሶኒ ፍስቱላ ኢከሰና ሹማተ ሹማ ተነ ዋይ ሹማ ተቆጣጣ ሆጋና ሚቶት ሰጋራ ተቆጣጣ ሆጋት ያ ዱቹ ባጤው በጥቢኒ ካይሆን ሹማ ተቆጣጣን ሆጋ ሄዳድ ባሉ ሹማ ተቆጣጣ ከሆ ፈስቱሉ ነው ሲያዲከው ካኒ ላኮይ ባንዱ ገደንሶን ሹማ ተቆጣጣ ኢላተ ቪዲዮ ዳጎ ሹማ ቆጦባ ሆገው ኢላተ ቪዲዮ ኢኪዮታ አንፉ ሞ ገደንሶን ምርመራ አስነንሳ ኮቪቾ ያ አስጎና አልባን ዱሩዊቱ ገደ babbaxxeo ንጽህናን ሳጋዳረ ያስኔሞ ዱቻው ተሹማተ ራይ ፎሉ ሄራወተ ሹመ ሙለ ዳጋ ቀርሳን ሳከገደ ዋዲ አጋሙ hakkoy balate psychologically umonsa akkama gede kowicho no balamuin akkama gede hakkuri kaalo tasinemo umune ya lamusa su bargeden soni konne asine umonsa nizina gade danchu gari aqwamensa hikimna afratenni በቃ ጣምቦም ያነው ደረጃ ይሊሮ ሊንከ ማስኔሞ ኦፕሬሽን ሎንሳ ገደ በበጥዮ ምርመራ ስነንሳ ምርመሩ ነጻ ካወተ ኦፕሬሽን ሎንሳ ስካ ምርመሩ ኢማ በበጥዮ ጥሶ ይድሮ ሊንከ ወጨን አምሊ ፍስቱሉ ራይኒ አካመንሳ አቴ ጥሶንሳ ጎኒ ወሸተ ወለ ጥሶ ይድሮ አቴ አካመንሳ ፍስቱሉ ታ ቀዶ ጥገና እኮ ገደን ሶኒታ ስነንሳው እዚህ ማከል ከመጡ በኋላ የሚሆነው ነገር ምንድነው? አንድ ሴት በመውለድ ምክንያት የሚከሰት ፊስቱላ በሚኖራት ጊዜ ያው ህክምናው ብዙውን ጊዜ የሚደረገው በቀዶ ጥገና ስለሆነ ቀዶ ጥገናው ከመሰራቱ በፊት የሚደረጉ ዝግጅቶች አሉ። ከነዚህ ዝግጅቶች አንዱ 3 ወርና ከዛ በላይ ከወለደሽ በኋላ መሆን አለበት። አሙ ተነ ኡሪንሻ ዳይገደንሳኒ ጣጊሳቴ ኦዋንቴ ሮሬ ያናስናኒው ዳሬ ጎቤ ጣጊሳቴ ኦዋንቴ ኪቲኖሁራ አኩራ አልባን ካይና ስናኒ ሪቺ sasenna shole hattono akkuini saino aganna keeshanno haykiro seeda buuxo assinanni ሽንካለ አንዳንድ ቁስለቶች ካሉ እነዚህ ነገሮች ሁሉ እናክምና ይህ ሁኔታ በተስተካከለ መልኩና ሁኔታ ሲገኝ ቀዶ ጥገና እናደርግላቸዋለን። ኡርንሻ ወለ ሀላማኖ ቢሳለዶ ሀላንቴ ለወሳኖታና ዳጎሙኖ ኡሚስ ቀቻ ፉላሲሳኖታቲ አንዳሩ ቢሳ ኦደስታኖንከው ዳሙ ክልል ጤና ቢሮ ለዶሎንሴ ወጃ ለአማና አሳቢንሳይ እንሳሲብ ሳቡሬ ራንሳተ ሶንጎ ዳንሳወተ ኖ ባለሙራም ሶካሳሴ ቶጎ ቀርኒ ኖ አሙጉጣ በተለይ ላይንክ አስረ አጠናከረ ሎንሳይ ኖሞ ኦቶቶ ጎበራ ፉልቴው አሙዋት ታኮኒ አልባኒ ሹማ ጫላ ፊስቱላ ይነሞ ጫላ ታከማ ከሽ ኖሞ ታካይን ተጨማሪ አስነ ኦቶቶ ጎበራ ፉልቴው ትን ኡሚሰ እላተለ ዳኖ ቀራቲነ ፊስቱሉ ላይንክ አስነ ወይ መጀሪያ አስነ ሎንሳይ ኖሞ ኮነ ኦቶቶ ጎበራ ፉልቴው አሙዋት ኮነ ሎንሴሞ ሲዳሙ ክልል ጤኑ ቢሮ ማኖት ለዶ ሀጃላ ላ ማኖት ለዶ ሀሳምበ ወረዱ ለዶ ፕሮግራም ያመንዳይ ማናው አካቢን ንንከራ ባለሙዩ ነው ከማሬ ካንቲኒ ኮነ ቀራላ ካንቲኒ ሀላለ ኩኒ ቀሪ ህክምና ሲሳ ኦፕሬሽን ሲሳ ያና ኡሚንከ ባለማ ወረዱ ጋ ቀበለተ ገዳሶን ከና ማሬ አኮላ ማሬ ካን ንንከራ ነው ጤና ኤክስቴንሽን ንንከረል ዶ ሎሳውት ነው ስልጣናው ነው ጤና ባለሙዩት ነው
ቀበሌንቴ ጤና ጣባው ነው ባለሙያ ትራንስፎርም ሄልዝ ኬር ዩኒቲ ነው አዋሳ ነው ኤንጂኦ ነው ኢንሳለ ዶሚቴን ተባበረ ሎንሴ ምዳብረ ኢንሳ ባለሙያ ጤና ጣቡ መላመልቲ አብታ ኮይ ሰሱ በረ ስልጣናውነ ቶጎ ቀራቲን ከአካመሞ ቶጎ ኪዮ ማናቲ ኦቶ ቶጎ በራ ፉልትሮ ቶጎ ሬቲ ደረጃ ፍሬው አኮይ ክምኑ ቋንቋ ኒኮላስ ይሶረ ኩለ ፊስቱላ አጋጣሚ አማማ ማለት ቶጎቴ ኢላቴ ማቀራንቴና ሳስስ ሆለ በራ ጋመቴ ማኬሽቴ መጨረሻው ቃቁሉ ጎዳዋሬ ሬሮ ቃቁልቴ ሹማ መጣው ቀራንቴው አሙ ኮሬን ኮነላባይ ኮ ፕራክቲካለቴኒ አሳላጣነ ከነንቲን አይድራን ሶኬሞንሳ ኢንሳ ቶጎማን አጋጣማውን ሳተ ንንከለዶ ሲልኬን ከለዶ ኮሙኒኬት ያስታይ togoman nona geeshman nona ametawote ninkew balemo makina ninke akase ka mare are ikkyo tonnenu tononte manno ikko gambase ዳርኖ ተጎቲ ሎንሳይ ነው ማለት ከጤና ተቋማት የሚጠበቀው ማለት እናቶች በጤና ድርጅት እንዲወልዱ ጥሩ እንክብካቤ መደረግ አለበት። ማለት ጥሩ ፍቅር ከሰጠናቸው እናቶች ወደኛ መተው የመታከም እድላቸው ይጨምራል። ስለዚህ ብዙ ጊዜ በፍቅር ማጣትም ሊሆን ይችላል እና ስለዚህ እናቶችን ወደ ጤና ድርጅት ሄደው እንዲወልዱ ጤና ድርጅት ሄደው መውለዳቸው ጥቅሙን ሁሉ ለእናቶች ማስተማር ያስፈልጋል ማለት ነው። fayyimate uurrinshuwanni agarrannihu amuu fayyimate uurrinshara ilanno gede assate dancha baxille leellishanna amaala halama agartannonsa kimnansa wuxeete afiri gedensaani unansa tikke seejo heedha akuno kurtogoa amuwi fetele fistula kami amuwi hare ilawete godowe kalaqamawete baalemo ila wem hospitalet ilanonsa wolo amuwi gide togo kalaqu garin iladi danda hakko akamoen sarichi gudati ilansa hakko idafra ayamu no fistula kami amuwi hospitaleteni godowuni operations esetenani hakkuin ilagede kajoinansa hakki sayron asasisa qoropo babbatti teori no uminsanni sinna gadda sisa hakki sayno hare dagate mare amuwaho labisha ikke tamarsisa gede timirte unansa tatti adeo timirte garinni insa gede lowo amuwi qaromati mitte togo gawajo ilensa amuwi difula dikulla tena taabate mare togo qarino e dikulla maatire keesha hatto amuwa tamarsisa gede afiro kabira insa afiro kayo wolun afra gede kabira abba gede timirte unenan sara konni garino hare tamarsise insano kabira lo amuwa abban akama no hunetino festullu xisso xaadinonsa amuwi yirgalamete hamleeni festullu mereersha marigeden saanni uynanninsa owaantenna noonsa woyyimma odeessitannonke xissote daamana daammate kaanni mangistenna maganu huro matana wolqala gibbiyo etakke shaqqitena huromana qarru daammatera kaa'liteo mangiste togo lowo geeshsha assite kaa'litinoe qarra ya kan ani ya holteona wolqala gibbe shashsho etakkina qarra ya holteo ani yan huroma dawmanku danchu gari amandenna no manki kalasnanna dawma dibbi ya ashashalena ya gidano ani togo mare diwame mare hure tagisire hure dawmana ki'ne no hadine hurre ya lucharete mare balan kare tinta no kido abala mara no ሶስት ልጆች ወልጃለሁ። ሶስተኛ ላይ ማይጠኑ ወደ ውጪ ወጥቷል። እዛ ሆስፒታል ሐዋሳ ሆስፒታል ገባ። ሐዋሳ ሆስፒታሎቹ አይቶ ይሄ ከኛ በላይ ነው፣ ሌላ ከኛ በላይ ያለው ሆስፒታል ይጅ ብሎ ጽፎ ወደዚህ ላኩ። እዚህ የት ነው የሚለው እዚህ አካባቢ ላኩ። እዚህ መጣው አይቶ በቃ በስልክ ጠርቶ አመጣለሁ ብሎ ላኩ። ወደ ቤት መጣው። ወደ ቤት ሁለት ወይ ቆየው በስልክ ጠርቶ አምጥቷል። የመጣው አሁን ቅዳሜ ላይ ነው። ቅዳሜ 10 ሰዓት ገባው። ስም ምናምን ሁሉም ነገር ወስዶ አሁን ምርመራ ምናምን ያሉ ነው። ማህበረሰቡ በዚህ አጋጣሚ እንዲያውቅ የምፈልገው ነገር ምንድነው?
ይህ የሕክምና ማዕከል አገልግሎት እየሰጠ ነው ያለው። አገልግሎቱን በተደራጀና በተቀላጠፈ መልኩ ባለሙያዎችም ተሟልተው አገልግሎቱን የሚሰጡ ሁሉ ነገር ዝግጅት አድርጎ ነው የሚገኘው። ቲን ጣቅሶቴ ኡሪንሻ ፌስቱሉ ዲቢኒ ጋዋጃን ቲኖሪራ rakkinoonna qarooyyimmate owaante qajeeltino ogeeyyenni uyitannohura feestullu xisso xaaddinonsa amuwi uurrinshate daye owaante afiranno gede assate duuchanti handaaru bissanna halamaano bissa qeechansa garunni fula hasiissanno የማመቻቸት ሂደት ይኖራል። ስለዚህ ይህንን ግንዛቤ ወስዶ የትኛውም ሴት ቤት መቀመጥ የለባትም። በምንም መልክና ሁኔታ የሽንት መፍሰስ ችግር ያለባት ወይንም ከወሊድ ጋር ተያይዞ የሰገራም በማጸም መምጣት ችግር ያለባቸው ሴቶች ካሉ በምንም መልክና ሁኔታ እዚህ ማዕከል እንዲደርሱ አሙወ ገባጅታኖ ፌስቱሉ ሚቲማ ጋርጋራቴና ወይናንንሳ ኦዋንተ ላኢነሁኒ ይርጋላሜተ ሆስፒታለ ግዶኒ ሐምሌን ኢትዮጵያ ፌስቱሉ ምሬር ሽራማረ ሌልነ ቂጤሲኖሞ ቂጣቦ ሀሩንስትን ተላባን ኬሩን